trust in your monitor. Na me ka se case no. Ebusuafo ye ba se sia na ye be kasa fa kasa THNKYOU BADN THANKYOU SORRY sansemu ni enu egu awade ti ye be hwe ebusuafo epamocho antipodena isrewa why ye nyane tem madam pacho de obe transfer na yenko ye ni epamocho be every ninti eni brebe apa jama emabawa ni na when na yakasa yo pacho ba sister still abebo udi o e fra osen so me di jifa anti jifa yes yo grandpa chonso e anantwio awiai de boko pacho ye ekofo a ye botae ne se ye boa ekunafo ni nyanka eye ene de moyi na ye se roba no didede no badodo ye boa ekunafo ni nyanka ne no crossem nti afeson ye no ye se ye beba abeboa se na be ya ye maame mo so a omuni ntuma na se bia omo ekunu no mafiri no mbenya ntuma de akata omo na brain nti no entimi amiti timo ye samo de Sompa Nkomo for na obi hia bia ye bia man oh already nshram pa be ba chona muko ni din dise ba cho ye fair rich life rich life ya mutai ni nyina ne se ye mpese obia o wa brabo mu no ebe obedi hia tinye se bi eskafoku there be ye pese e kire se obia at least wonni bi plan no kakra di at least witini ntini atu edin rich life na se man mema yo age limit bi da me ba cho there be obia ehemfo asofofo obia we MP president kwana na so be join ya go be je no kwan da ho mo fa he me ba cho ye wo Kumase Crofom wana edi ejuma ti da ben na mushi me ba cho ye intention aba ye ejuma di ni mo no because ebi mu abroche ukohia ye meeting kura na kire wo sa ebebo mama ne nti no aye bibia wo phone so online nti bia obi person join ni ayema mpacho ekwan dem obi person join ni a obetimi afre 0531 38 99 72 okay 0531 38 99 72 ofre ya hihye bi e wo bia no ye ne no be ye na ye de na be ka ekonu kama na mmom ya na ye pe aboafo a omo nsem obi omo betimi so aboa bonte sofo dan se omo obi wo no ma obema opese wo boa no eno ne wo bebre wo hono ma ekonu aye asodi ama ya ye pa aboafo fra bonte am be kan ho ne yetumi a support omo nti yes ra omo se omo mrana omo ma meboa okay anti jifadi be kan yo afin se be da mo ase se ba waji mo the pacho so we be so be kan ho my number is 05912428886 05912428886 ye pe patron secretary bi enye gidigidi kakra bi enti ye pa mo cho mo mra ekoni mode emma afoforo nso ekoni mode pa enyi di emma afoforo bi endi ai ye se omma emu won shira se che wo je no kwasa